наврӯз ва шинохти он аз ҷониби ҷавонон. Симои мустақили якум токшоу рӯбарӯ. Ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Симои мустақили якум. мо дар мавзӯи 75-мини рӯбарӯ хостем ки боз ҳам баргардем сари мавзӯи нигоҳдошти таомули ниёгон дар мисоли наврӯз. мо соли 2018 дар 14-мин барномаи рӯбарӯ дар мавриди ҳамин мавзӯъ, дар мавзӯи нигоҳдошти таомули ниёгон дар мисоли наврӯз баҳс карда будем ва хостем ки пас аз гузаштани 3 сол ин мавзӯъро боз ҳам баррасӣ карда бошем ва паҳлӯҳои дигари ин мавзӯъро гуфта бошем. ва чун ҳамешагӣ мо мегӯем пеш аз интихоби мавзӯъ мо ҳамеша ду категорияро байнобанд мегирем. Якум чӣ дастовард дорад мавзӯъ ва чӣ мушкилот дорад. Дастоварди мавзӯи мо ҳамин аст ки наврӯзи мо ҷаҳонӣ аст, аллакай шумо медонед ва мо бо ифтихор гуфта метавонем ки ин иди миллии худамон ҳаст ва ин ҷашне ки аз гузаштагони мо ба мо мирос мондааст. Аммо мушкилот сари он аст ки мо ҷавонҳо то куҷо онро мешиносем ва қадр мекунем, то куҷо мо давомдиҳандаи таомули ниёгон ҳастем. Гап сари ҳамин масъала аст ва мо барои ҳамин ҳам хостем ки имрӯз дар барнома донишҷӯёни факултети таърих ва ҳуқуқи муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуровро даъват карда бошем ки дар барнома баҳс карда бошанд ва ин ҷавонҳо ки бештар таърих аз нигоҳи таърихӣ медонанд мавзӯъро ва таърихнигор ҳастанд, аз ин лиҳоз фикр мекунам ки нисбат ба дигар қишри ҷомеаи ҷавонҳо ва қишри донишҷӯён гӯем фаъолтар ҳастанд, дар ин мавзӯъ бештар медонанд. Аз ин лиҳоз мо хостем ки бо ҳамин донишҷӯён ин мавзӯъро таҳия карда бошем ва дар минбари баҳс қарор доранд имрӯз Фарҳод Ҳоҷиев ва Абдулло Нозимов. Шуморо хушомадед мегӯем ҷавонони азиз ва фикри ҷавононро коршиносӣ мекунанд. қаблан бояд гуфт ки собиқадор дар мавриди музеиҳо, дар мавриди осорхонаҳо собиқаи зиёд доранд. Хеле дар осорхонаҳои зиёд вилоятиву шаҳриву ҷумҳуриявӣ фаъолият намуданд ва имрӯз доценти кафедраи гуманитарии иҷтимоӣ донишкадаи кӯҳи металлургии Тоҷикистон, номзади илмҳои филология маълима Кибриёхон Атоева. маълима хушомадед мегӯем шуморо. ташаккур. хуб бинандагони азиз, мо қабл аз оне ки баҳсро оғоз кунем як пурсиши афкор назарсанҷие гузаронидем бо саволи он ки наврӯзро мисли соли нави милодӣ қайд мекунед ё не гӯён аз дигар ҷавонҳое ки аз аудитория берун ҳастанд. Пурсон шудем ва бояд посухи онҳоро шоҳид мешавем, баъдан баҳсро оғоз мекунем. марҳамат. наврӯзро гӯем бештар аз сол нав дӯст дорам, чунки наврӯз воқеан ҷашнест ки табиат зинда мешавад. инсонҳо аз нав як рӯҳии нав мегиранд бо дидани манзараҳои зебои табиат. ман хеле наврӯзро дӯст дорам ва бештарам аз сол наврӯзро меписандам, чун агар аз ҷиҳати аҷдодиам гирем, наврӯз хеле ҷашни таърихӣ аз гузаштагони мо ҳаст ва бояд инро пос дошту беҳтар бояд инро таҷлил кард. мақбулдар агар аз нигоҳи маро гиред, мақбулдар гирам агар ҳар дуяшро баробар. чаро дар соли нав он анъанаое ки дорад ҳамон анъанаи худаш ки ҷашн мегирем, дар иди наврӯз он анъанаое ки дорад дар худи наврӯз ҷашн мегирем, зеро ки наврӯз аз соли нав фарқ дорад, соли нав бошад аз наврӯз фарқ дорад. ҳарду бо хусусиятҳои хоси худ аз якдигар фарқ мекунанд. шояд баъзеҳо бовар намекунанд мисоли ин гапро, локин ман фикр айнан худи ман кайфияте ки дар наврӯз дорам, дар соли нав ин гуна кайфият надорам. яъне кайфияти ман нисбат ба соли нав дар наврӯз зиёдтар аст. ман наврӯзро бисёртар интизор мешавам, мехоҳам бисёр ҷашн гирам, чун наврӯз ин иди аҷдодии мо аст. дар баробари иди аҷдодӣ будан ҳаво гарм аст ва мо дилхоли либоси худро пӯшида метавонем ва ҷашн гирифта метавонем. яъне кайфияти ман зиёдтар аст нисбат ба соли нав. наврӯз ва иди соли нав як тафовут дорад ки гарчанде ки наврӯз иди миллии мо аст, иди мардумии иди кӯҳани мо аст, вале ман ҳамин чизро мушоҳида мекунам ки шукӯҳу шаҳомате ки дар соли нав асту бо як тараддуд ҷашн гирифта мешавад, дар наврӯз камтар шояд бошад. шояд бо файзи баҳорӣ, бо ҳамон гулу шукуфтанҳои булбул бошад, лекин шукӯҳу шаҳомати идонаву чеҳраи кушодаи вай, хурсандии иди соли нав, яъне хурсандии соли навӣ камандар кам дар чеҳраи аксари инсонҳо дида мешавад дар иди наврӯз. барои чӣ ба фикри шумо чаро масалан мо кайфияти идонатар дорем дар соли нав нисбат ба наврӯз? акнун шояд ин як ҷабҳаи дигаре ҳаст ки дар ҳамон соли нав бештар ҳамдигар ба наздиктар мешаванд, бештар самимитар мешаванд, бештар ороста мегарданд, бештар муҳаббат метиҳанд ва бештар бо як рӯҳии болида ҷашн мегиранд. дар наврӯз шояд ҳамин лаҳза камтар. ин фикри андешаи ман аст. шояд дар ҳамин наврӯз ҳамин чиз камтар аст ки мо камтар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунем ба ҷашн гирифтани он, ба таҷлили он камтар.
аз ҳамин хотир шояд бошад. البته چرا نیست نوروز رو ما مثل سال نو از سال نو هم بهتر قید میکنیم زیرا نوروز این یکی از جشنهای اجدادی بابایان و گذشتگان ما میباشد در سال نو طبیعت دیگه خیلی همه انسان ها با همدیگر یک بار سال 50% مردم اگر سال نو رو نوروز رو قید کنن سال نو رو قید نمیکنن سال نو رو قید کنن نوروز رو قید نمیکنن اما در سال نو همه قید میکند از این سبب طبیعت دیگه میشه بازارها دیگه میشه سودا همش دیگرگون است. تشکر. خب عموما میدونید چی است نوروز میگیم جشن چون خوب تجلیل میکنند اما ما خودمونه چون سال نو رو مثلا همه چون پسیکولوژی ما میگونه قبول کرده است که سال نو میگیم یک شور و شرر جوانی می آید اما در نوروز من یگان مرتبه نوروز میکنم گفته به نوحه نرفتم یا یگان جشن واره دیگر اما سال نو گفته حتما به نوحه میریم حتما چون اهل اویلا یا که همسایه ها پیشتر جشن میگرفتیم اما از حسابی که پاندمی شد سال جوره نشد ولی همه سال خوب جشن میگرفتیم نوروز رو نه اون قدر چرا همین گونه است چون گفتم تاثیر پسیکولوژی انسان است ما قبول کرده ایم که سال نو رو خوب تجلیل کنیم و براش آمادگی میبینیم پول جمع میکنیم خوب با دوستان میشینیم چون جوانی است و ولی نوروز به یگان نفر نمیگه بیا نوروز اومده است و ما جشن گیریم گویان نمیگن از این نیاز اندیشه ما همین است. خب تشکر زیاد 19 فوریه سال 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد حجت را قبول کرد که طبق آن جشن نوروز مقام بین المللی را کسب نمود. عید نوروز سال 2009 از جانب کمیته حفظ میراث فرهنگی سازمان ملل متحد رسما به فهرست یونسکو اوید به میراث بشریت فرهنگی جهانی داخل گردید. از سال 2012 باشد این جانب تاجیکستان نوروز را در عرصه بین المللی در سطح بین المللی قید میکند یعنی جشن میگیرد. اما تا حال مشکلات در شناخت نوروز از جانب جوانان چون شما از پرسش افکار از نظرسنجی شاهد بودید باز هم باقی مانده است که ما گفتم ممکن است که یک اندازه روحیه ایدانه‌ای که در دیگر جشن ها داریم در مثال سال نو میلادی یا دیگر در نوروز نداریم. خب بیاید ادامه منطقی همون سوال از خود اولیتوری که کدام رو بیشتر مقید میکنه اگر به حیات جمعیت نظر اندازیم مردم تاجیکستان عموما مردم تمام دنیا و مردمی آن دولت‌هایی که در آنها عید نوروز همچون جشن ملی قبول کرده شده است مردمی آنها بیشتر سال نو را قید میکنند. عید نوروز با جشن گرفتن عید نوروز باشد اهمیت نه آنقدر زیاد میدهند. ما این را میتوانیم از سه جهت تحلیل کرد بتوانیم. برایم این از جهت علمی، دینی و اجتماعی. با از جهت دینیش نظر اندازیم علماهای دین چنین دعوا میکنند که گویا عید نوروز از وی اسلام نیست زیرا که قسمی زیادی مردم تاجیکستان را مردم مسلمان تشکیل میدهد. از همین سبب هم آنها توجه کم ظاهر میکنند عاید به جشنگیری عید نوروز. از جهت اجتماعیش باشد این از عائله سرچشمه میگیرد. از عائله در آن سرچشمه میگیرد که پدر و مادر یا بابا و بابا کلان ها عاید شناخت عید نوروز و که جشن ملی است با نسل نوروزی خود یگان معلومات نمیدهند زیرا که خود معلومات ندارند. اگر از جهت علمیش نظر اندازیم نوروز جشن ملی میگویند نوروز جهانی شد باید ما فخر کنیم میگویند لیکن در با مکتب ها یا دانشگاه ها نظر اندازیم و کارهای فهمانی دهی در سطح ناقدر در سطح ضروری نیست. از همین سبب هم شاید سال نو را بیشتر از عید نوروز جشن گیرند. باز اگر ما نظر اندازیم به دوره اتحاد شوروی که در همانجا ایدئولوژی یگانه وجود داشت یعنی ایدئولوژی کمونیستی باید همین طور پیش رود و نمیگذاشتند که هر یک ملت و خود را قدرت های ملی خود را پست دارد. از همین سبب هم شاید جشن گیری نوروز در بین مردمی تاجیک و دیگر مردمانی که آنها نوروز را پست می‌دارند کاسته گشته است. مثلا شما از نگاه دینی هم بررسی کردید مثلا اگر سال نو میلادی رو هم گوییم جشن مسلمان ها نیست تو خیر نه اکنون سال نو را هم اعتراف نمی‌کنند لیکن اگر وی دینیش به نظر اندازیم بیشتر در عید نوروز چی سنت هایی که غیر
دین اسلام است بیشتر به چشم میرسد. از همین سبب هم به ایدی نوروز توجه نقدر. تشکر. خوب محمد فرهاد شما میگید. برای سوال زیرین ما باید از قسمت تاریخی جشن نوروز دیده برایم، زیرا نوروز در همون دوره‌های تاریخی خود بسیار هم گویم مشکلی، هم بالوروی، هم پسروی خود رو داشت. زیرا در دورانی مثلا ساسانیان یا اشکانیان یا پورتو ایدی نوروز ایدی دولتی بود و در یک سطح بین‌نهایت هم بلند با یک فصاحت و بلاغت خود جشن گرفته میشد. اما پس از آنه که هم عرب ها اومدند و از جهت دینی نوروز رو از مردم جدا کردن خواستند، همین ترک ها اومدند آنها نیز فرهنگ و آیین دیگری خود رو داشتند. نوروز یک درجه در بین مردم همون فصاحت و بلاغتی که در قدیم داشت از بین میده از بین رفت. اما خیلی که ما خود شما قید کرده سال 2010 با تشبث به واسطه حکومت تاجیکستان و همون کشورهای حوزه نوروز که نوروز رو آنها نیز میراث خود میدانند، این جشن، این اوین که وارسته از فرهنگ و مدنیت ایران شرقی است به سطح جهانی برآمد و خیلی که دیده ایستادیم. این طول سال دهم است که این جشن رو در تمام جهان جشن گرفته ایستادند. چون در کشور ما نیز هر گونه کارناوال و چوربینی های نوروزی زیاد شده ایستاده است. به فکر من این عامل می شود تا ما نوروز رو از دیگر ایدها دیده زیادتر خوبتر قید نماییم. تشکر فرهاد. خب جوان‌های عزیز شما چه فکر دارید؟ ما گفتیم که کدامش رو بیشتر قید میکنیم و چرا چنین هست؟ سبب آنه که سال نو را از نوروز زیاد قید میکنن همین است که 70 سال زمان شیوعی جشنگیری دینی نو را رسما منع کرده شده بودند. این را خیلی که کلان سالا میگویند آن را نوروز نمیگفتند، پنهانی سیر گلی لاله میگفتند. در همین وقت 70 سالی که نوروز را منع کرده بودند، سال نوی که از آن نصرانی ها است آن روش کرد و این تاثیر خودش را به سوپر رسانت نمیتوانست. لیکن من فکر میکنم که در همه منطقه ها این خیلی نیست. در منطقه کوهستان نسبت به سال نو نوروز را بیشتر زیاد دوست می‌دارن. در خصوص آنه که وی تابشی دینی میدهند، زمانی که دین خرافات پرستی زیاد بود آن وقت هم نوروز را جشن میگرفتن. حتی از حوزه دیده پرشگاه‌تر زمان غزنویان مثلا خودی ابوریحان بیرونی هم آیدین چیز گفته است. خودی در کتاب تاریخ بیهقی تاریخ مسعودی هم خبر میدهد که زمان غزنویان خیلی باشگاه جشن گرفته شده است. من فکر میکنم که ضربه اساسی به نوروز این زمان شیوعی. تشکر. باز چه اندیشه است؟ ببینید جوان‌های عزیز مشکلی سری آن هست که آن پرسش افکاری که گذارنده شده آن چیزی که شما گفتید که در 70 سال شوروی مثلا ایدئولوژی دیگر بود و کاسته کردن ما رو، اما مثلا اون سوال‌هایی که ما پیشنهاد کردیم و سالی نو گفته شدن جوان‌های نسل نو هستند، نسل استقلال هستند. اونها مثلا جوانی آنها در وقت شوروی سپری نشده است، در وقت استقلال سپری شده است. مثلا اکنون تشبث از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر به نوروز داده شده است، لیکن باز هم بیشتر کرده شدنش لازم. این تنها در سطح دولتی یعنی سیاسی نیست، بلکه دیگر سطح ها مثلا نیز باید کاربری کنند. مثلا اگر سالی نو رسد تمام کمپانی های موبیلی اکسیه های سالی نوی جاری میکنند. آویزه ها در کوچه ها باغ خیابان ها زیاد میکنند. باز دیگر مغازه ها یا دیگر تخفیف های ایدان زیاد میشود. در نوروز باشد این تعداد شماره کم رو نشان میدهد. باید همین رو کاربری کنیم که اینها هم اکسیه ها یعنی تخفیف های ایدان تشکیل کنند که مردم دلگرم شوند نسبت نوروز. این هم میتواند که یک راه باشد. تشکر. فهمیدم. باز چه اندیشه هست؟ مثلا جوان ها خود شما مثلا واقعی جواب بگویید بیشتر کدامش رو با کیفیت ایدانه‌تر قید میکنید؟ سال نو میلادی رو یا که نوروز رو؟ اول آن گفتن در کار است که آن کسی که تاریخ خود را نداند شخصی کامل شده نمیتواند. ارزش‌های ملی که ما در بالا قید کردیم نوروز خیلی ایدهای زیاد داریم. در کتاب نظرجان ترسوف تاریخ خوجا نوشته شده است که زیاد از 9 شماره ایدهایی که ایدی صدام مهرگان و دیگر ایدها ذکر شده است ارزش‌های ملی ما می باشد. ما تنها روزی که عید نوروز آمده ایستاده است با همین سبب ما این مسئله رو دیده ایستادیم. لیکن
در وقت‌های دیگر این مسئله ها اهمیت نمیدهیم. باید در همه وقت به این مسئله هایی که ارزشی جدی داره اهمیت داده شود. تشکر. یک مسئله دیگر هست که این زیاد بودن سطح مهاجرت در جمهوری تاجیکستان. مردم ما اساسا زندگی خود را از حساب مهاجرت پیش میبرند. مثلا به دولتی روسیه مهاجرت میکنند، در آنجا نوروز را جشن نمیگیرند و آنها که سال نو را بیشتر جشن میگیرند از همین سبب ایدئولوژی آنها بیشتر به ایدئولوژی روس ها مانند شده است و از همین سبب هم آنها ترغیب و تشویق کرده نمیتوانند به نسل‌های آینده خودشان عید نوروز. فهمو. تشکر. مرحبا. چگونه که وزی مسئله ما گفت ضربه اساسی به نوروز نه در دوره عرب‌ها یا که ترک‌ها اساسا در دوره روس‌ها زده شده است که ما در زیاده از 70 سال در زیر اسارتی آنها قرار داشتیم و زیر ایدئولوژی آنها کاربرد میکردیم و چگونه که شما حاضر گفتید که ما حاضر در دوره استقلالیت قرار داریم و هرچند که در دوره استقلالیت قرار هم داشته باشیم همان کلان سالهای ما در دوره اتحاد شوروی خوانده کلان شدند که آنها ایدئولوژی آنها اینقدر این چیز را قبول نمیکنند و با برابری تاجیکستان صاحب استقلال گردیدنش نوروز هم در برابر دیگر جشن و مراسم های عنعنوی و ملی که در ما بود به احیا شوی آغاز کرده است. تاجیک‌ها از قدیم الایام جشن نوروز را خیلی پرشکوه جشن می‌گرفتند و به آن انتظاری‌های خیلی زیاد می‌کشیدند که یک دو بیتی هست که میگوید نوروز به نوبهار کی می‌بینم، گل‌ها را به 6 قطار کی می‌بینم، گل‌ها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی می‌بینم. و امروز چگونه که حاضر این برادر ما گفتن که در روسیه آنقدر جشن گرفته نمی‌شود، بله و این هم دیگرگون شده ایستاده است چون که در آنجا هم مرکزهای فرهنگی و اجتماعی دیگر همین خلق تاجیک و دیگر دولت‌هایی که عید نوروز را جشن می‌گیرند در آنجا گشوده شده ایستادند و حاضر از سال 2010 آغاز کرده تمام جهان عید نوروز را پذیرفت و یکی از دولت‌هایی که عید به جهانی شوی عید نوروز این سهم خود را گذاشته است، البته با سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امان الرحمن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اون کس می باشند که حالا در تمام جهان عید نوروز با شکوه شهامتی تازه و خیلی زیاد از سال نو میلادی دیده جشن گرفته می شود و در از نگاه من باشد حالا نظر به آنه که سال نو را در ما عید نوروز را بیشتر جشن می گیرند. مثلا در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید کدامش رو بیشتر قدر؟ در منطقه ما اساسا عید نوروز را بسیار جشن میگیرند چون مثلا اگر ما نمیگوییم که عید سال نو میلادی را ما جشن نمیگیریم، ما جشن میگیریم چون که ما سال شماری اساسی ما سال نو این اساسا از سال شماری میلادی آغاز می‌یابد ولی این عید نوروز از نگاه دینی زردوشی هم نیست چون که حاضر چگونه که حاضر این که گفته گذاشتن بعضی ملاها میگویند که این از نگاه دینی مجوسی است، از نگاه دینی زردشتی است که ما این را جشن نگیریم ولی این طور نیست. چگونه که از تاریخ معلوم است عید نوروز پیش از جشن عید نوروز پیش از عید دینی زردشتی هم قرار تجلیل کرده میشد چون که از همان وقت آغاز کرده مردم فارس که خیلی دانشمند بودند و سنجیده برآمدند که آغاز سال نو این از 21-22 مارس آغاز می‌یابد و همون ببینید این روزی که همون عمر خیام و تقویمش رو اختراع کرد از حاضره دیده اگر خطا نکنم 58 ثانیه فرق میکند و عمر خیام یکی از آنهایی میباشد که نوروزنامه خود را نوشته است و نوروزنامه او توانست پس از ضربه عرب‌ها یکی از سبب‌های گردد که عید نوروز باز هم با شکوه شهامتی پیشترش کمی هم باشد برگردد. تشکر. سلامت باشید. تشکر. خوب معلم عزیز فکر میکنم که خلاصه فکری جوان‌ها از شما است وابسته به همین سوال و وابسته به اندیشه جوان‌ها شما چه نظر دارید؟ چگونه کارشناسی میکنید؟ از این گفتگو به ما عیان گردید که جوان‌ها علاقه درباره نوروز برتریت آن از عید سال نو میلادی احساس کردند. بعضی جوان‌ها در اینجا ابراز عقیده نمودند که 70 سالی شوروی تاثیر خود را رسانده است لیکن سال 1926 در عید نوروز
хоҷи антиқа ном шахс тамоми чизҳои қадимии ҷамъкарди худро дар соҳили дарёи сир ба намоиш нишон дод. Дар ҳамон ҷо ҳам иди наврӯзӣ ҷашн гирифта шуд, яъне соли 1926. ё ки дигар мутахассисон мегӯянд, Абдуллоҷон Мирбобоев ҳам навистаанд ки дар ҳамон солҳо дар соҳили иҷҷо буд, дар тарафи Пулчуқур як иҷҷо буд ки дар соҳили Сирдарё ба ҳамон ҷо мебаранд. Хоҳед нахоҳед ҳар якта оила худошон мебаранд, идро мепоиданд, либоси нав медӯхтанду ба иҷҷо мебаромаданд ва аз дигар минтиқаҳо, аз дигар кишварҳо ҳатто масхарабозон, сонидорбоз, карнай навозон ҳамин хел меҳмонон меомаданд, яъне мусобиқаҳои гӯштингирӣ ташкил карда мешуд. Бинобар ҳамин дар имрӯз мо дидем ки аввалин дафъа 2015 наврӯзи ҷаҳонӣ дар Хуҷанд баргузор гардид ва ҷаноби олӣ ташриф оварданд ва наврӯзи давраи камоли хуҷандиро дар ҳамон ҷо эҳё кардем. Дар ҳамон ҷо ҳам боз дида шуд ки ҳамон либоспӯшӣ, сумалакбазӣ, тамоми адабиётҳоро ҷустуҷӯ кардем ки дар асри 14 Наврӯз побарҷо будааст. яъне чӣ хел ки дар ин ҷо гуфтанд ки ихтилофҳои назар пайдо шуд, мо инро ба назар намегирем, чунки ҳамаи шоирон нависандаҳо шеъри худро оид ба Наврӯз доранд. ва ҳатто Садриддин Айнӣ ҳам мегӯяд ки рӯзи Наврӯз аз ёри ман куҷо, дар чаман ёрон ҷамъанд, ёри ман куҷо гуфта шеъри худро эҷод карданд. Бинобар ҳамин яке аз донишҷӯён гуфтанд ки бештар талқин карданда кор барои бедорӣ, барои худогоҳии ҷавонон бештар муроҷиат карданд ки яъне ташаббус аз худи ҷавонон пайдо шавад. Ташаккур муаллимаҷон, ташаккур. Вобаста ба оне ки мо чӣ кор бояд кунем ва кадом роҳҳо ҳаст, ман ҳатман бояд ҳоло мо бармегардем. Бинандагони азиз, моро тарк насозед, мо пас аз бахши реклама бармегардем. бинандагони азиз, мо дар мавриди нигоҳдошти таомили ниёгон дар мисоли Наврӯз баҳс карда истодаем. Идомаи мавзӯъ аст. хуб, ҷавонони азиз, ман соли навбатиро барои шумо мегӯям вагузор карда будам ки ҷавонон Наврӯзро шумо донишҷӯёне ҳастед ки аз тариқ огоҳ ҳастед, хоҳу нохоҳ. Масалан ба шумо махсусан курсҳои болоии факултаи таърих ва ҳуқуқ ҳастед, шумо хоҳу нохоҳ аз нигоҳи таърихӣ огоҳ ҳастед, аз нигоҳи динӣ инҷо масалан баррасӣ кардед, ҳатто аз нигоҳи иҷтимоӣ баррасӣ кардед, огоҳ ҳастед. Аммо ҷавонҳое ки масалан дар дигар қишри ҷомеа зиндагӣ мекунанд, дигар гурӯҳҳои этникиро агар мо ба иноват гирем, то куҷо мешиносанд ва арҷ мегузоранд ба Наврӯз. шумо аз пурсиши афкор ҳам огоҳ будед ки масалан ҷавонҳо, қисме аз ҷавонҳо рӯи рост гуфтанд ки масалан кайфияти идонаи ман дар соли нав бештар, беҳтар ҳаст гуфта масалан. ё ин ки Наврӯз фақат барои донишҷӯёни факултаи таърих ё таърихнигорон аст. Наврӯз албатта ин иди миллӣ аст. Ин танҳо барои таърихнигорон ё таърихшиносон ё шахсоне ки ба таърихи ватану таърихи кӯҳан сару кор мегиранд ба онҳо нест. Бале. Бояд ҳар як ҷавони имрӯза қадриятҳои миллии худро ҳифз кунад ва эҳтиром кунад. Ташаккур. хуб, шумо чӣ мегӯед Фарҳод? албатта чӣ хеле ки ҳозир дӯсти бо гуфтанд, дар деҳотҷо нисбат ба шаҳр дида Наврӯз бо як шукӯҳи шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ин ҳам ба ҳамон решаҳои аслии Наврӯз мерасад, зеро Наврӯз низ аслан ин бедории табиат аст ва дар ҳамон давра оғози кишту кори мардум деҳқонон буд ки аслан дар байни онҳо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешуд. барои ҳамин шояд имрӯз ҳамон шахсоне ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд кам огоҳӣ дошта бошанд ё ин ки ҳамон фарҳанги бегона дар раванди ҷаҳонишавӣ бисёр таъсир карда бошад ки бисёрашон воқиф нестанд аз Наврӯз, аз қисматҳои таърихи он, аз арзиши миллию суннатӣ будани он кам огоҳӣ доранд ва моро зарур аст чӣ хеле ки ин ҷашнро ташаббуси бевоситаи Тоҷикистон ҷаҳонӣ шуд, моро зарур аст ҳамон қадар ҳам кор кунем то сари на танҳо дар байналмилалӣ, балки дар дохили кишвари худамон, дар дохили миллати худамон низ боз ҳамон Наврӯзи аҳди Сосониро эҳё кунем, боз ҳамон таҷлили онро масалан на як ҳафта ё 7 рӯз, балки ҳамон дар давроне ки як моҳ ҳатто ҷашн мегирифтанд, мо бояд боз агар шавад ҳамонро эҳё кунем ва бо ҳамон фасоҳати назокати худ ҳамон Наврӯзи қадимиро бояд ҷашн гирем. Ташаккур. Абдулло чӣ гуфтанд? Агар ба соли нав назар андозем, соли нав аз ду фаъолияти мардум иборат аст, яъне сайругашт кардан ва бобии барфиро интизор шудан. лекин Наврӯз бозиҳое дорад ки агар онҳоро ангушумор кунем хело бисёр аст.
باید همون بازی ها رو احیا کنیم. حالا هم هست لیکن خیلی کم بچه. تشکر عبدالله فرهاد. بیاید در موردی چیکار باید کنیم بعداً به سوال نوبتی باقی گذاریم. حالا در موردی پرابلم گوییم که چرا مثلا ما جوان ها، شما آگاه بودید، ما دیدیم چرا ما مثلا به طوری باید شاید قدر نمی کنیم. مثلا ما علاقه فکر کرده ایستادیم که منی عامل های دینی بود، عامل های 70 سالی شوروی بود، دیگر عامل ها بود، درست. اما امروز هم مثلا از روزی که نوروز جهانی شده است، سالهای زیاد 9 سال سپری شده است. از سال 2012 از سال 2009 علاقه جهانی شده، از سال 2012 ما در سطح بین المللی قید میکنیم. اما تو حال مثلا ما گوییم که به طوری باید شاید نمیشناسیم. مثلا مشکلی در چی است به فکر شما؟ مشکلی جوان ها مخصوصا در چی است؟ شاید در تربیت اویله هست، در چی بوده میتونه؟ البته این همه پرابلم ها از اویله سرچشمه میگیرد. پدر و مادرش که حاضر حالا ما گرچند استقلالیت به دست آورده باشد هم، لیکن دولتی ما حالا جوان است و پدر و مادرانی که امروز ها نسل نورز رو تربیت میکنند از البته با ایدئولوژی کمونیسم در دوره اتحاد شوروی تربیت یافتند و آنها نیز پدر و مادر چیزی که میداند، چیزی که خود تربیت گرفته است، فرزندان خود را نیز از روی همون تعلیم و تربیت میدهد. باید اول در بین قشر کلانسال جامعه بیشتر کارهای فهماندهی گذرانیم که آنها میتوانند نسل نوروز را نیز به نوروز دلگرم کنند و برای حفظ کردن این جشن ملی دعوت نمایند. سهم گذارم باشند. تشکر. فرهاد الهه داره یا اینکه برای آن که ما نوروز رو باز هم همه داند، همه تجلیل کند، باید همون در دوره نوروز ما باید کارهای ترغیباتی اینچنین همون خیلی که دوستی ما گفتن، همون ایدگردک ها یا اینکه همون بازی های شوق‌آور نوروزی رو چیکار کنیم باز زنده گردانیم. تشکر فرهاد. ما باز هم از باید حرف زدیم، اما از موردی آنه که چرا مثلا نمیشناسیم باز هم نگفته ایستاده شما. نمیدونم چرا مثلا ما به طوری باید شاید نمیشناسیم. چگونه باید باشد رو من برای شما سوالگذاری میکنم که مثلا پیشنهادهای شما در مورد زنده داشتن، پست داشتن، باز هم بیشتر قید کردن هست. البته ما در خلاصه ها قسمت خلاصه ها این سخن ها رو میگیم. اما امروز شناسایی نسبت نوروز در بین به فکر من در بین هم جوانان هم پیرانسالان به طور خوب شده ایستاده میشناسن. البته اما اونی که جشن نمیگیرن این کاری شخصی آنها یا اینکه چه کیفیتی جشن گیریش نسبت به سال نو دیده کاهش یافته است، این به فکر من از خودی انسان وابسته است، از یگان کاری دیگر وابسته. یعنی بیدار کردن نمیتونیم ما. بیدار شده ایستاده است. مثلا البته کار شخصی من هست که من قید میکنم میگم که نه درست است البته، اما اگر وقتی که من قید نمیکنم شما میتونید که مثلا ما رو دعوت کنید به همین چیز و آیسته آیسته عادت کنونید به قید کردن. البته میشود هر یک جوان رو به این ایده ملی دلگرم کرده میشود. مثلا نظر گیریم در میدانی نزد مسجد شیخ مصلح‌الدین میدانی وسیع دارد کن. اگر به همونجا دارباز یا یگان نوی بازی بیاید بینید خیلی مردم جمع می شوند. اگر ما بازی های نوروزی رو در همین سطح تشکیل کنیم مردم در همونجا جمع می شوند. با همین واسطه ما می توانیم نوروز رو چی کنیم در دل مردم هم تعمیر کنیم. کیفیت نوروزی رو باید بیدار کنیم. تشکر. سلام باشید. خب بچه‌ها شما چه فکر دارید؟ مثلا چرا بسام پرابلم هست و چرا بسام در شناخت نوروز ما حالا هم کاستگی میکنیم؟ من جوان‌ها رو در نظر دارم، من دیگرها رو نه، فقط خودمان رو. چرا؟ اساساً جوان‌های امروزه که از تاریخ آگاهی ندارند، بسیاری جوان‌های امروزه می‌خواهند به دولت‌های دیگر خارجه سفر کنند و در آنجا حیات و فعالیت خود را برند که این البته از شناخته این تاریخ است، از میهندوستی و خویشتن‌شناسی نداشتن آنها هست که از جشن ملی خود واقف نیستند و ما باید اولا به آنها ترغیب و تشویق کنیم. و ببینید دولت‌های دیگر از هیچ چیز ساخته ایستادند، تاریخ خود را با هر راه ساخته ایستادند و ما که امروز ببینید یک مثال میبرم که همین عید نوروز در بدخشان چنان با شکوه شهامت تجلیل میگردد که ممکن در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نباشد. ما میتوانیم از همان چگونه که در بدخشان تجلیل میگردند از آن آموخته و دیگر منطقه‌های تاجیکستان
فهمانیم و اون بازی‌ها اون مثلا بازی‌های اسب‌دوزی هست، گوشتینگیری هست، چلیک اندازی و دیگر بازی‌ها هست که امروزها ممکن در قشلاق جای‌ها، در دهات، در ناحیه‌ها باشند ولی در شهرها این گونه بازی‌ها نیستند. ما می‌توانیم از اون را آموخته، همین متخصصان همین ساحه اون منطقه را آموخته به منطقه‌های وادی‌ها این را جاری نمایند. معرفی کنیم. تشکر. باز هست لغت دیگر. عصر 21 عصر تکنولوژی نو اینفرماتیک می باشد. ما بچه‌ها جوان گفته نمیتوانیم که چلاک بازی کنیم و هر یک شب خواست خود داره. مثال کسانی که به فوتبال یا که والیبال یا که UFC از میگه هم خیلی مشهور است. خوب میشود که من ترغیبات این کاری مثلا نوروزی زیاد کرده شود. من تاریخ گواه هست که من در دورهای پیش زیاد از 40 روز به نوروز آمادگی میدیدن. از 20 ینوار تا 20 فوریه آمادگی میدیدن. تخمی هایی که با اون کشتکار و میکنن آماده میساختن و یک و مراسمی بود که برزگاه براری هم آنها مردم اوریایی که اولین کشاورزان جهانی به حساب میرود آنها برزگاه خود را میبرآوردن به صحت و سلامت برآوردن برزگاه خود از همون روغن همون چلپک ها میپختن و به مردم تقسیم میکردن. این هم یک عرف است. بعد سیر و گشت میکردن. رود حاجه باقر خان نیست، همون مردم حوجه سیر و گشت میکردن. نسبت به دیگر منطقه ها در شهر خوجان 2 هفته پیشتر عید نوروز جشن گرفته میشد. سبب آنکه نسبت به دیگر منطقه ها نوروز بر وقت‌تر می آید. همین. تشکر. سلامت باشید. معلم جان، من باز هم میخوام که سوال رو به شما واگذار کنم که ببینید ما گفتیم که نوروز جهانی هست، ما افتخار میکنیم، اما باز هم پرابلم هست که جوان ها اون رو به طرز باید شاید نمیشناسند. پرابلم سر اون است که چرا؟ پرابلم بر اون است که یعنی معمای جوانان امروزه رسالتی معنوی تاریخ را درست نمیدانند. در اینجا سخن راندن، عقیده اظهار کردن که جوانان در مهاجرت هستند، قریب 1 میلیون یا 1 میلیون اضافه تر کمتر. در همونجا دیاسپوراهای تاجیک است که جوانان غرور ملی داشته هستند که در همونجا تشکیل کرده استادن علاقه دیگر ملت ها به این گروه پیوست شده استادن. بنابر همین ما در اینجا گفتن که 2 هفته پیشتر بله در خوجان یا که در گرد و اطراف آن 2 هفته پیشتر برای آن ایدی سری سالی گفتن که با 8 مارت یک جای کنند و با همین 7 مارت جشن گرفته میشه، چون که فرداش به 8 مارت که هست. بنابر همین از تحت نظر ایدئولوژی اتحاد شوروی دور داشتن، همون گذراندن. لیکن در پیش در همون برابر آمدن شب و روز جشن میگرفتن، چون که بالای آتش به جوانان خلاص میکردن. در کینوهای سالهای 60 به نوار گرفته شده هم این را به نمایش دادن. ما بیشتر میخواهیم که جوانان حاضر گفتن که 2 رویه است. در اینجا 3 رویه، 3 عقیده هست. بعضی گروه قشر اهالی نمیخواهد نه میلادی به همراه شود نه نوروز به همراه شود، چون من این احساس کردم و دیدم که همانها نه فرزندشان رفتن میمانند و نه اویلی خودشان رو میرن، نه خودشان میرن. بنابر همین با شعوری آنها، با عقل آنها رسانیدن در کار که همین چیز با ارتباط ندارد به یگان دین. برای چی بیدارشوی طبیعت یگان دین وابسته بوده است. این قانونی کلیتری قانونی ابجکتیوی طبیعت است. ما بعضی میگویند که وقتی که برابری شب و روز می شود، از یک سال به دیگر سال میگذارد، یک بار دم را دارید، نفس را قبض کنید، پس از آن با آب روان، با شمع فروزان، با شنای ماهیان، با شکوفه درختان یا با سبزه نگاه کنید که احیای طبیعت است. برای چی روی خانه نوروز سنجید میمانند؟ سنجید هم این یک بو است که این علاقه به طبیعت متحرکه است که احساس میکند، عشق را بیدار میکند، نشاط را بیدار میکند، برانگیزنده دماغ است. دماغ این عقل است. عقل این
як бӯи санҷид ин ақл аст ки як аз диди файласуфон худованд вақте ки аввалин чизро офариниш дод ин ақлро офарид, хиратро офарид. Бинобар ҳамин аз ҳамин ҷиҳат ба вуҷуди ҷавонҳо ҷорӣ кардан лозим аст. фаҳмо. Ташаккур муаллима ҷон. Саломат бошед. Хуб, ҷавонони азиз, бинед шояд яке аз мушкилот ин дар оила тарбия. Муаллима гуфт инҷо зикр кардан масалан ҳаст қишри ҷомеа ки на худаш ҷашн мегирад, на кӯдаконашро талқин мекунад. Масалан шояд ягон ҷашн рӯзба мемонад, на мелодива мемонад. Кайфияти идона тамоман надорад гӯй. Хуб, масалан имрӯз шумо мушоҳида мекунед ки бобоҳои мо, падарҳои мо, модарҳои мо, холаҳои мо, муҳисафедони мо барои мо талқин мекунанд ки ин ҷашни гузаштагонамон аст, инро бояд ҷашн гирифт, аз таърихаш қисса мекунанд. Масалан шумо таърихчӣ ҳастед, хоҳу нохоҳ аз китобҳо, аз маъхазҳои гуногун омӯхтагӣ ҳастед, аммо масалан дар дигар қишри ҷомеа босам, қишри ҷавонони дигарро дар назар дорам, масалан волидони мо умуман насли калонсоли мо талқин мекунанд, масалан аз таърихаш талқин мекунанд, аммо бозиҳое ки шумо номгӯяшро гуфтед мегӯянд, муаррифӣ мекунанд, ба истилоҳи имрӯза гӯем реклом мекунанд, таблиғ мекунанд. Ҳамон чиз дида мешавад ки имрӯз дар ҷомеаи мо? агар ба ҷомеаи имрӯза назар андозем, наврӯз дар сатҳи деҳотӣ, ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ҷашн гирифта мешавад. Лекин ҷашни муҳиме ки бояд он ҷашн гирифта шаваду шукӯҳу шаҳомати Наврӯз дар ҳамон ҷо зиёд мегардад, лекин дар ҳамон сатҳ ҷашн гирифта намешавад. Ин дар оила. Соли нав дар ҳама қишри дар ҳама намуди оилаҳо ҷашн гирифта мешавад. Хоҳ он дар сатҳи баланд бошад, хоҳ дар сатҳи паст ҷашн гирифта мешавад. Лекин Наврӯз бошад, мутаассифона дар баъзе оилаҳо тамоман ҷашн гирифта намешавад. Таърих гувоҳӣ медиҳад ки Наврӯз таърихи 3500 сола дорад. Юнону мақдуниҳо омаданд, арабҳо омаданд, муғулҳо, туркҳо омаданд. онҳо хостанд ки ин ҷашнро аз байн баранд, не ки аз байн бурда натавонистанд, зеро ки худи мардум мехост ки Наврӯзро ҷашн гирад. Дар байни мардум дилгармӣ нисбати Наврӯз мавҷуд буд. Лекин ба замони нав назар андозем, ҳамин чиз рӯз ба рӯз коста шуда истодааст. дар сатҳи ҷумҳуривӣ қайд мекунем, вилоятӣ, ноҳиявӣ қайд мекунем, лекин оилаҳо дар сатҳи оилавӣ ин чиз коста гардида гашта истодааст. Агар ба ҳаёти ҷавонии худам, даврони кӯдакиам назар андозам, агар як гурӯҳ мардумон ҷамъ мешуданд ва бо асбобҳои мусиқии миллии худро навохта дар кӯчаву хиёбонҳо рақсу бозӣ мекунанд ва аз омадани Наврӯз чӣ мекарданд? Хабар мекарданд. Лекин агар ба замони ҳозира назар андозам, ин чиз мушоҳида карда намешавад. Камтар аст. фаҳмо. Ташаккур. Фарҳод, шумо чӣ мегӯед? Хуб, ҳифзкунандаи аслии таърих худи инсонҳоянд. Барои ҳамин имрӯз албатта дар байни ҷавонон ҳар гуна масалан барои мо ҷавонон бояд пиронсолон, қишри калони ҷомеа бояд ҳар гуна ҳамон ҳикоя ё ин ки воқеаҳои аҷиби таърихиро нақл кунанд, то ин ки дар замири мо ҷавонон низ як нисбати Наврӯз як кайфият ё як ваи нав тоза пайдо шавад. Дар сурати зерин мо метавонем Наврӯзро ҳамагон масалан воқиф шаванд ва хубу бо як асолати тоза ҷашн гиранд. Як чизро қайд карда гузарам. Шояд ин сухани ман баъзе сатҳи синаш болои ҷамъиятро шояд озоду хотир кунад, зеро ки ин вай боз ба Иттиҳоди Шӯравӣ мерасад. Зеро шахсе ки бояд Наврӯзро донад, таърихи миллати худро бояд донад, лекин дар Иттиҳоди Шӯравӣ оиди таърихи ватан, омӯзиши таърихи ватан аҳамияти хосе зоҳир намешуд. Онҳо танҳо таърихи Иттиҳоди Шӯравиро меомӯхтанд, шояд як-ду мавзӯъ дар бораи таърихи ватани худ гузаранду тамом ин боз ҳамон ба Иттиҳоди Шӯравӣ мерасад. Ин аз ин сухани ман шояд қишри болоии ҷамъият озурда хотир шаванд. Аммо ин ҳақиқат аст. Ҳақиқат. Ташаккур. Хуб, бачаҳо шумо чӣ мегӯед? чӣ гуна ки ҳозир шумо як савол додед ки дар минтақаи шумо чӣ гуна аст, ман танҳо ҳаминро гуфтани ҳастам ки албатта ин таърифу тавсифот нест, вале дар минтақаи мо иди Наврӯз бо хеле шукӯҳу шаҳомати тозаи ҷашн гирифта мешавад, чунки дар
тоҷикҳо асосан ба кишоварзию чорводорӣ ки машғул буданду дар ҳоли ҳозирам ҳастанд. касби асосӣ ин ҳамин аст ва дар ҷойҳои мо асосан баъди иди наврӯз кору фаъолияти деҳқонон оғоз мешавад ва иди наврӯзро албатта бо чӣ гуне ки мегӯянд ҳамин дар рӯзи соли нав бо чӣ гуна эҳсосоту соли навро ҷашн мегирид, тамоми сол он ҳамон гуна аст ки меравад ва ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки хай хуб ҷашн мегирем. хуб ҷашн мегирем, беҳтарин. ва калонсолҳо дар мавриди таърихаш ҳам қисса мекунанд. бале чаро накунам дар он ҷо чӣ гуна ки ҳозир инҷа барзаговарворӣ мегӯянд ки номи асосии он ҷуфтбаророн аст ва ҷуфтбаророн ҳам аз ҳамин иди наврӯз оғоз меёбад ки ӯро мусафедон асосан ташкил мекунанд. ташаккур. аммо бинед, ман фикр мекунам ки муҳим ҳамаи ҷузъиёти таърихиашро донистан ҳам шояд ки муҳим набошад. муҳим он аст ки он арзишро шинохта тавонистан, пост доштан ва оянда ҳамонро боз ба дигар насл вогузор кардан шояд бошад. масалан мо инро бояд аввалин донем ки ин ҷашн аз тӯли ҳазорсолаҳо аз ниёгонамон ба мо мерос мондааст ва мо бояд кӯшиш кунем ки ҳамин он чизро ки мо дорем ақаллан мумкин ки мо инро ягон зиёд карда натавонем, бигзор ки ягон бекаму костӣ ба ҷамъияти оянда ва ба наслҳои оянда бурда расонем. ташаккур, саломат бошед. ин гурӯҳ мехостанд чизе гӯянд. нозимов абдуллоҷон гуфтанд ки дар давраи шӯравӣ нисбат ба таърихи халқи тоҷик аҳамияти ҷиддӣ дода нашуд гуфтанд, лекин ин хатост. барои он ки шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров шиносномаи халқи тоҷик аст, тоҷикон ном дорад, дар ҳамин давра ифшо шуд. нависта шуд. ин таърихи қадимтарин то давраи шӯравия дар бар мегирад. дар ин китоб нест дар бораи наврӯз эътиқоди миллии тоҷикон зикр кардидааст. ман нагуфтам ки дар давраи иттиҳоди шӯравӣ асарҳо оиди таърихи халқи тоҷик эҷод карда нашуд, омӯзиш карда нашуд. гуфтам оиди таърихи халқи тоҷик му навистани асарҳо му омӯзиш худаш. имрӯзҳо миллионҳо асар мебароранд нашриётҳо, лекин барои чӣ набошад дар ҳозира замон шиносномаи халқи тоҷик мегӯем мо. оё ҷавонон тоҷикон китоб тоҷикон вай тоҷикон якумин бор нашр шуд бо зубони русӣ дар ҳамон давра. дар замони ҳозир хато накунам 50% ҷавонон забони русиро намедонанд пурра. дар ҳамон давра акнун ба хотир оред ки вай тоҷикона мехонданд ё намехонданд. як асарро чоп кардан ё асарҳоро чоп кардан ин ба омӯзиши таърихи ватан чӣ шуда наметавонад, сабаб шуда наметавонад. лекин мо ҳозир илми таърихро омӯзем, ҳамаи сарчашмаҳое ки аз он мо истифода мебарем ҳамаш бо забони русӣ аст. бо идеологияи ҳамун марксисти ленинисти мо таҳсил мекунем. ин рад карда намешавем ки ҳар як кас идеологияи худ дорад. мисол мо тарафдори марксист ё ленинизм нею, лекин дар ин давраам беҳбудиҳо дида мешуд. дар давраи иттиҳоди шӯравӣ шумо албатта ин як фикр ҳаст. шумо метавонед розӣ бошед, метавонед албатта розӣ набошед. албатта инҷо каме ин бародар мо аз мавзӯъ дур рафтанд, чунки ин ба иди наврӯз баровардани нашру китобу асарҳо ин вобастагӣ надошт ва дар ин ҷо китоби тоҷиконро ба мисол оварданд ки ман гуфтанӣ ҳастам ки китоби тоҷикон аввалин маротиба ба забони русӣ ба нашр расид ки асоси мақсади навиштори бобоҷон ғафуров ба забони русӣ он буд ки мехост тоҷиконро ба арсии ҷаҳонӣ шиносонад, на дар дохили ҷумҳурӣ. ва дар ин ҷо гуфтанд ки бисёр асарҳои мо дар даврони шӯравӣ ба чоп расид. ин дуруст аст, вале ҳамон русҳо ки омаданд таърихи моро омӯхтанд ва ҳамон асарҳое ки ба забони арабии форсӣ навишта шуд ва бо хати арабии форсӣ навишта шудагӣ буд, ӯро омӯхтанд ба кириллӣ баргардонданд ва вақте ки хати моро чӣ гӯем аввал ба лотинӣ баргардонданд, гуфтанд маҳви бесаводию чиз дигару дигар, боз ба хати кириллӣ гузонданд ки боз гуфтанд мо маҳви бесаводӣ мекунем дигару дигар чиз. аммо инҳо асосан мехостанд маънавиёти моро аз таърихамон дур кунанд. албатта ин аз мавзӯъ дур аст. бале каме рафтем ба тарғиби идеологияи сарчашмашиносӣ гузаштем, таҳлили идеологияи иттиҳоди шӯравӣ рафтем. агар ба ҷашнгирии наврӯз назар андозем, як ранг аст. шоҳ ҷамшед аз тахт мебарояд, аз ҷош мехезаду ман ҳамин рӯзро рӯзи наврӯз эълон кардам, бояд дар тамоми миқёси ҷумҳурӣ давлат ҷашн гирифта шавад.
این خیلی نیکو نوروز تنها از همون روزی نو اعلام کردین جمشید سرشدگی نه. اگر با سرچشمه های تاریخی نظر اندازیم ایدی نوروز پیش از جمشید هم بود. پیش از جمشید با تمام شکوه و شهامتش جشن گرفته میشد. جمشید وقتی که شاه شد اصلاحات دینی میگذراند و ایدی نوروز را ایدی جشن ملی اعلام میکند. از همین سبب هم و این معیارهای جشنگیری نوروز را تغییر دهیم. همه ساله جوانان هم دلگیر میشن از یک و یکی گویا که یک سیناری رو پفتار به پفتار یا تکرار به تکرار نمایش دادن میگیرن که شاه جمشید میبراید همین روز رو روزی نو به جای آن بازی های نوروزی را تشکیل دهند که بازی میتواند جوانان رو تربیت کند. این از جهت پسیکولوژی اثبات شده که جوانان از بازی کرده و تربیت می‌یابند و در سین سال من بعدشون نیز از همون چی سرچشمه میگیرد. تشکر، سلامت باشید. باز هم آخرین سوال خلاصه‌های شما وابسته به این موضوع، سوال اساسی موضوع باشه برای باز هم بهتر و بیشتر شناختن این جشن ملیمون، باز هم برای ترغیب کردن این جشن کدام کارها را باید گویم؟ کوتاه خواهش میکنم ابراز اندیشه کنید. مرحبا. باز کدام راه ها مثلا گفتید یک چند تاشو البته در داخل برنامه گفتید، اگر خلاصه داشته باشید منظور کنید، اگر نه من باز از شما میپرسم. مهم در آن است که بعد صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان با ارزش‌های ملی مانند عید نوروز، مهرگان، صده اهمیت جدی داده شد. ما از آن شادیم که در مسئله امون ارزش‌های ملی ما باشه عید نوروز ما صحبت کردیم و فکر خود را بیان کردیم. این جهت خوب می باشد که جوانان ما نسبت به این ارزش‌های ملی خود بی‌فرق نیستند. تشکر، سلامت باشید. سپاس. خب مرحمت اندیشه دیگه. حالا جهانی شوی این جهانی شوی نیست به کودکان و نوجوانان تاثیر خودش را رسانیده است. بیشتر در زمان کودکان ما بازی‌های نوروزی بود، چیلک بازی، لنگه بازی، بادپرک پرانی و این خیلی مسابقه ها هم میشد و کسی که غالب برآید مکافات ها داده میشد و حالا باشد این خیلی چیزها نیست و این چیز توانسته است که به کاسته شدنی نوروز هم آورده رساند. جوانان حاضر بیشتر به تلفن بازی و بازی های تلفنی مشغولند و همون بازی های نوروز خیلی که از بین رفته است. تشکر، سلامت باشید. هست بزنش دیگه. معلم من از شما خواهش میکنم که موضوع امروز را، فکر جوانان را در مجموع شما جمع بس کنید و پیشنهادهای خودتان را شما ابراز کنید. در حقیقت جوانها فکر ملاحظه های گوناگون دارند. فکر و عقیده هاشون در حقیقت زمان امروز موافقت میکند. دو روبرو ایستاده فکرشون گفتن عید نوروز. من همین رو گفتنی هستم که در تمام دور زمان من چخیل که قید کردن شاهان نوروز رو اعلام میکردن که ملی گردد. در دوره جمشید هم، در دوره زردشت هم، سامانیان، ساسانیان و در دوره عمر خیام، ملکشاه سلجوقی و امروز سروری دولتی ما هم جناب عالی پیشوای ملت تاجیکستان نوروز رو جهانی اعلام کردن و به همین تشبث نشان دادن و حوزه نوروز رو که جشن میگرفتگی و همین پیوست شدن. بنابر همین آهسته آهسته در شریان جوانها، در سرشت آنها نوروز، معنویات نوروز، یعنی تازگی نوروز، بیدارشوی طبیعت، همه این آینده آهسته آهسته وارد می شود. همه به نوروز می آورند. این همچون جشن ملی سال به سال زیادتر جشن گرفته می شود. مثلا من در روزنامه رزق‌آفرین نوروز خوجند را نوشته بودم و در همانجا پدر و مادر خودم برای دیدار بینی موسفیدان می بردند. یعنی موسفید نورانی می دیدیم، ثانی طلا را می دیدیم و به کوه نگاه می کردیم. یعنی کوه استواری مستحکمی را در جوانان بیدار می کند می گفتند. موسفیدان نورانی به همه معلوم است که چخیل که نورانی است و از آنها بسیار چیزها را نصیحت ها را گرفتم و امروز هم با سروری
имрӯз ҳам бо сарварии ҷаноби олӣ дидорбинии мӯйсафедон, қаҳрамонон, шоирон, нависандагон ва бо сарварии раиси вилоят, ҳокими вақт, раиси шаҳр ҳамин кор ташаббус карда истодааст ва насли наврасе ки имрӯз медонем оянда оиладоршан фарзандҳои худро дар ҳамин рӯҳия тарбия мекунанд. Ин тарбияи оилавӣ аст, тарбияи модарӣ аст. бисёртар модарон ба ин роҳ ҷавононро равона мекунанд. наврӯзи ҷавонӣ ба ҳама муборак бошад. Ташаккур. бисёртар саломат бошед. Хуш омадед. Ташаккури зиёд. Хуб, марҳамат. ба боли ҳеш бояд карду парвоз, ба боли дигарон натавон паридан. арзишҳои миллии мо болу пири мо мебошад, бо арзишҳои худ бояд мо ба куллаҳои баланд парем, бо арзишҳои дигар халқҳое ки имрӯз кишварҳои абарқудрат мебошанд ба фарҳанги онҳо мо дода нашавем. аз ҷиҳати хуби онҳоро аз худ кунему, ба ҷиҳати манфии онҳо аҳамият надиҳем. арзишҳои миллии худро эҳтиром кунем. Ташаккур, саломат бошед. Ташаккури зиёд. Кӯтоҳ хоҳиш мекунам. бояд наврӯз аз 21 март то 24 март рӯзаши муайян карда шудагӣ, лекин мо пеш аз он аз моҳи охирҳои моҳи зимистон бояд тайёрӣ бинем, дар байни ҷавонон корҳои фаҳмондиҳӣ гузаронем бо тариқи телевизионҳо, радиоҳо, маҷаллаҳо, газетаҳо. Бояд фаҳмонем наврӯз чи аст, чӣ гуна ид аст, чӣ гуна бояд ҷашн гирифт. мана ин хел корҳои фаҳмондиҳӣ диҳем, баъд метавонанд ҷавонон дар ҳамин рӯзҳои наврӯзро ҷашн гиранд. ташаккур, саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, бинандагони азиз, мо дар мавриди нигоҳ доштани таомули ниёгон дар мисоли наврӯз ҳарф задем ва дар барномаи мо донишҷӯён аз факултати таърих ва ҳуқуқи муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров омаданд ва иштирок намуданд. ҳамчунин фикри ҷавононро коршиносӣ намуданд. доценти кафедраи гуманитарии иҷтимоӣ донишкадаи кӯҳи металлургии Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ муаллима Атоева Кибриёхон. муаллима, хуш омадед. ташаккур мекунам ки омадед ва ибрози андеша намудед. ҷавони азиз, сипос мекунам барои шумо. хуб, устод лоиқ дар як мусоҳибаашон гуфта буданд ки ҳисси ватандорӣ ва ифтихори миллиро бо шеъру шоирӣ бедор карда намешавад. Он бояд аз гаҳвора оғоз шавад, он бояд аз шири модар оғоз шавад. аз ин лиҳоз ман фикр мекунам ки аз кӯдакӣ, агар мо ба кӯдакамон аз алаи модар оғозан посдоштани арзишҳои миллӣ, нигоҳдошти он чизе ки ба мо мерос мондаанд ниёгонамон гӯему такмил диҳему, гӯем таҳмил кунем, ҳатман ки ифтихори миллии мо боло меравад ва гуфтан мумкин ҳаст ки мо бештару беҳтар худшинос мешавем ва ҷашнҳои миллии худамонро боз ҳам мешиносем. ё ба мисоли дигар, калонсолон имрӯз барои мо ҷавонон сабқати меросбариро доданд. ҷавонон бошанд назди наслҳои оянда масъулияте доранд. агар замоне ки фарзандонамон ба мо суол кунанд, аз суннатҳои бобоёнамон пурсон шаванду мо гуфта натавонем, пас мо ана ҳамин сабки меросгузориро гум кардаем. аз ин лиҳоз моро мебояд ки вобаста ба ин мавзӯъ андеша карда бошем. мо ку гуфтем, боз ҳам хулосаи дуруст аз худи шумо, аз бинандагони азиз. ин барномаи рӯбарӯ буд. наврӯзатон муборак бошад, ҳар рӯзи шумо наврӯз бошад, хушрӯз бошад. мо дар барномаҳои дигар бо мавзӯъҳои дигар бармегардем. худоҳафиз.